Ngayon guys, mayong hapon sa tanan. Magluto ta og adobong pusit. Pero ambot adobo ba ni? Wala lang, gisal-gisal lang kamatis, loy-a, bombay, ahos. Giusa na maor man gyapon padulungan. Ato sana siyang lataon og maayo. Lataon. Okay lang. After 28 years, 48 years, medyo lata naman siguro na. Nanimaho na siyang angtod. Adi bitaw. Ilunod na to si pusit. And pwede siya nahumo. Singgahi pa siya. Na frozen ang atong pusit. Mama, binusok lagi. Sa dong kay sariling sikap itech. Okay. Hantod mga logay. Ang ato gamay patis. Kari maparat. Oyster sauce. Suka. Ay! Gamay lang. And Sprite. Pa! Sprite na mo? Yes! No! Sabol man na to sa tong pusit. Do, why are you crying? I just wanted some Sprite. Open the salt, please. Salt. And a pinch of salt. And betchen. Takatak. So, ang atong pusit og siling espada. Tawo ni mo sila, di mo ako kang. Di man sa namuhang. So, mana siya. Wato na to siyang maluto. Close the lid dong sa salt dong, please. Waiting time, mga 3 minutes. See you guys. Cooking in progress. Itong tilawan kong lamian ba si Brian? Lami, Mama, Sprite. So perfect. Come here. Tabang? 9 out of 10. 9 out of 10. I just like the Sprite and the taste of the, skin of the squid. Why it's not perfect? Oh! It's 9 out of 10. I said it's 9 out of 10. Okay, thank you. 9 out of 10, guys. 9 out of 10. Oh! Bye-bye! Bye, guys. Mga unatan.